Ka Shillong Archdiocese kalasaki ya ka jingple ya ka parish bathamai, ka balakha na ka parish maulai, madya kani ka parish bathamai lapli do Most Reverend Archbishop Victor Lyngdoh haringkat kejadian lang u Father Teleporis Nonglang Parish Priest Maulai Parish, Father Richard M. Majau Vicar General jangka jalan Yamba Shillong, Father Ambrose Lamin Parish Priest jangka Bautawar Parish, Father Wester David Marbanyang, Father Saulus Harpran, kiway pat ki Lyngdoh ki reuniam bat ki hajar ngot ki pain riunge. Ya ka parish Mautawar, lapli hakakanya terik ulber ajar pusaw. Pat haka ni gasngi kala syong shit shushu hadin balyo sundon ban penbena baya ka CMC Mautawar, latip no menta kum ka Saint Anne Parish. Nakaliang Watch Bishop haba ay jingkren haka mas bakut ulong ba kum ka parish bathamai kan long ka Iing minsim nakabenta ki riunget bat lemba kan ka parish bathamai ka jinget Catholic kan sanang roy ng par bat kani ka parish kan long ka nuksa ka babaha nakabenta kitu ki balale jingay nakabalang bat bakin kala ka bamut bat kin pabyang shaw blay hakapor mensngi lapin po pinping shushu da ka jing mani sacrament bat hadian kani kaladan ka jingle ngobha kum kadak baka jingle thamai ya kani ka parish. Kibala poilang nakapenta kini kasni khamtam banduai hoblei tagrat nakapenta kicngai kiba kini kaparish bathamai kadon kam batkum juru ya baro kinong sharai lada amdan ki choir kinong rai klempep kajinglen yam chungi kalong kapablat hadu kata-kata ngapidang subhaya pi ki choir kibala treshi tam da shisha pila do tia adu dam saya kajing kreat kajing shedru knang ba kani kajing leniam jongi ha kini step kalong di shisha kaba songkun somblai na do basdang hadu kabakut aga gerteng ukpa barukun baromen simbakun kachina ye chung utrai chung yu Jesu Christ kaching ye chung uplay ukpa ba kaching salok chung men simbakun Kin John ringkat bat pi baro ringkat bat piru Kobrakistan biye ngaru ai kublai ye pi baro kublai gerpangi padarang ba chungi pana telesport bana pliang subha yangi umchura blapat kre nakabanta kani ka parish pathamai nyai ti hoplai yang kani ka parish pathamai ka Saint Anne Parish Mautawar bablay kerku kerpang yang kani ka parish bangi pri metakasngi kublay para sarbotarian kibaladong kibaden kong kimissionary jong north east jong ibrakaway she's pa like south nem manchwa ande menta kilon pai biang banteng biang accomplishment jong ki ha kani ka ais dai sesuni ai kublay ya baro ifadar isistar ya pibaro iway kumjiro ya ka media association wandering door pen priang ku borbha doble ka Jingsuk unkar ku ya pibaro hakani ka si ka bakra namal uye ya ka protei ulai ti la de shaka chingya ko ken ra to pniang hun ya ka ching duai chingkar pa chungi baro banyi pan hok na me Dang try chung yu Jesu Christ kon chong me o be masan chan kat bat me ha ka jing long ka wei chung men sim ba ko u play chu nom la chu nom mai bat ka Iing Israel bat ka Iing Juda dei kum kata ka jutang ka bang lete bat ki pa temen Chongki menba laptin yaki dakakti banwan yelam yaki nari jil nabaya kata kejetang jenga kilapan ken berngalapan di yaladi bangadei ukan rat chongki uong utrai Henry kini kalong kejetang ya kapangan yatei berka Iing Israel hadin kitu kisngi uong utrai dan siap ya kaan jenga hapo chongki ban tho ya ka hakidon nur chongki Barangan long ublay jengki bamagi kin long upa jonga.
Te anom dan kamsyu baman lau briu undahi kai yala upara marjan bat yala upara daga baom. To tip ya utrai. Nababaro kin setip yang nadu ubaritam nagi hadu ubakrautam. Uang utrai. Nabangan sama ya ka jing baman jengki bangan sam. Ken mau syu ya ki pop jengki. Kaktin chong utrai. Hapdeng kitu kibalalek ban mandi ha kejinglen yang pas kha ladan katu keningut kikrik kini kilawan Shaw Philip ubadai na Bethsaida ha Galilea bakla ong hu ba ngikwa banyak kendu yau Jisu Philip ulalai banyak thu ha u Andreas wadu Andreas lalai lang bat u Philip bat kila ya thu ha u Jisu baru Jisu la jubab haki kapor kalapoi mentah bayau khunu briu an pendan burong shisha ngong hapi landa usembo jong kau uhab kendau baru yap usa tang marwe henry ladau yap usai so shibun utawa ie ela ka jingim undu eka baru tahu isi ialah kajingim hakani ke pertai unri ka nak benta kajingim bom cukut lada unu usyakri yang udai benbut yang bat hangta habadon manga usyakri jangaru undon lada unu usyakri yang ukpa janga unai purom yo menta ka mensiam janga kalang te nganong ayu hatu nganong kopa tu pelai yang nakani kapor nakabenta kani kecing tung ngalawan kenang hakani kapor kopa tu peden burom yang kerten jombi pikawai kasur kalakren nabne ngala peden burom ya ka bangan peden burom biang kipai ba kibalai yang hanta kilias ngau yang kata kasur bat kila ong balat tiit perthan kiwai pat kila ya ong wangel lakren hau ujisu la ong ki kani kasur kalawan nak benta jompi om dei nak benta jonga menta kasni kajing bishar yang kani keperthai menta an syok no asyabar yus iem jong kani keperthai bat manga andala kentiu yang nakanik daw ngan sakring ni kibriu baro syala long ya gani man kedaw da kanu ka jingyam ba ansa ya banwan man pli ya kani ka parish patamai ha kani ga jaka mau thawar ai ku ble ni na du fara pichi chungi na taw fara Alex provincia joki Salvatorian Fathers, Father Parish Priest Jungi, Father Teles, Balapan Kre, dia kadi ke Parish Batamai, Rengkat Perang Council Jungu Berakawai, Kublai Father Parish Priest Batamai, Jong kadi ke Parish Parambrus, untuk Balapule Gospel Mentangasni, Kublai Langik Father Salvatorian, Father Salesian, ki Father Padon Barohangi, Kumjuro Kublai Yabaro, ki sister ki brother ki nomi khamat chungi ki noyalam chungi hangni kublai pi paro gerpang roi kan choir kana duan badia pi paro ki lokpa lok mi bi paro balawan lang hangani kasngi ban yang sakhi kani ka kamba aju utrai kublai gerpang ro ya ki parabangai jong kani ka parish patamai mautawat ki sebalong khatwei tri kishno Blay ke Jingsuk unang kerku unang kerdo ya pi paro kan mau haka syajar sispa life south dem menchwa hang ni hari lup kasih jungi padon kristani wero lawan yang kong daki Father Salvatorian Father Otto von Müller lawan danu Germany manwarai ke cingek handreng satang sipor namar ke khamaba lalek paino hendai usumbai bekilabet ulah kilong ulah helasan lawan cimji sakiwei par kifara Jesuit
ki Father Celestian, but ki Runium, but ki Father Dyson, but Kalaroy, Hapdeng Shispa, Life of South Nem, Niladon Kumbaha, Tangakani ka North East Changi Bergaway, Palat ka million, Tangaka State Mekala Changiru Palat million, Kamut Kalaroy State Pa, Shispa, Life of South. But Hapdeng Jigini Kisnem, what Kadei Changiru Kalabun, Kalaroy Pa, Haruban Dibai no Ayaka, non stone, Yaka Jawai. Wan mentarung inang Dutch bun ki prabangay ka statistik ka basnam arfar ka long hadu lailak sa fusan haja hat ki not east yungi badon tang san po ajaru ki parish kinan kuba san po grupo parish ni pat hangi lailak sa fusan hajaru idon tang lai pun dru parish dementa hakini kniat banai sain kensapli nyau tadi ki parish Ai ngồi yêu play nginang kim nang roy ha ka jingdon ka parish kei ka parish barot pitip ha ka parish kadei ka Iing badon Jingim badon ki Lyngdoh badon ki Runiam badon ki Paiba barot parish kadei ka Jaka ha ba ki priu ki lomlang da ka Jingit ka mersim man mani yêu play bani ro yêu play badai tilut ho play ya ka Jingim mersim Jingim bamala kasngi ka parish kadai ka Jaka habaki pri ki wan ban shimpata ki sacrament ka baptisma jingpes camp ka eucharist pukoi ki jingplai ki pop ki sang jing kentiu korem jing kentang lendoru baka jingpes lei bapang bater ka parish kadai ka Jingim lumplang ki prabangai ki baju ka Jingit Marora ka mesim ya teli, mesim ya Iing, mesim ya long, ha ka ju ka Jaka, ka bagan tup lang ka ban pensuk, ya ka sinsyar kadar, ka kompet ya ka mesim, ya ka pastor work, pastor care, kita baru kadai kata ka parish. Ka parish kadai ka Jaka ba ki prabangai ki yola, ban yala, ya ka ima chung ble. Kadai ka Jaka ban le ki kabobha, ban pe ki baduk ki barangli. Ban pai ki pasadien ban penang pestan ban penha ban penmiat ya kata ke parish barok kuwei takadau don kam kini ke parish habadon ke parish don kata ke jingkiu irat habarok kiliang takadau ke parish kalong berbuat badon kam hadu kata-kata nang nes kamat kani ke Jakaru kani ke parish pathamai ke saroi haka jing bon ki parabangai haka jing mensim haka jing nang jingstan haka jing kot jingkia Badak kiai bara ki babha takadau kadai kata ke parish isa sedang ban periru banang penkiu pirat ya kani katain bara ku wei ku blai shisai ki Father Celestian bala penkre ya kani ke parish pathamai kinang penkre ru ki parish ku blai ki Lyngdoh ban baro ki Runiam ki batrai sidom keleng ku blai unekar ku kado ya pi ku blai ke pang Father Salvatorian war pai biang Sekali kita jangi ban tray biang kum missionary ban penhe pensani ka Jingim ban penkrau ya ka Jingim mensim ban wara biang ya kata ka mensim ban ya Allah Yesu mara Jing peniem to kini Father Salvatorian jangi hamdam Ambrose shimti mendakasi unyo ka Jing bakerpang bat asistan Parish priest bat ki sister bat baru-baru bat tray lang kat kes kirang ba balang Perbangai kini terhilang dengan mesim dia teli, mesim ya rap, bat penkiu seprang ia kani ka parish bertambah. Nama kata perbangai biye jok kani ka parish to ini terhilang. Habarot kalian. Spiritual needs of the large number of the faithful in a territory of the parish of Maulai, and in consultation with the Presbyter Council and the pastor of the said church, I, by virtue of this decree, divide the territory of the above mentioned parish and declare erected a new parish dedicated to St. Anne's Church, to be known henceforth under the title of St. Anne's Parish in Lyngdoh, East Kazil District, Meghalaya, India, 793002, with effect from the 17th of March 2024. The boundaries of this new parish, comprising
The north portion of the Hindu Maulai parish shall be as follows. On the east, Maupat parish. On the west, Mauyong parish. On the north, Maupri parish. On the south, Maulai parish. A map of the new parish is attached herewith. The parish shall enjoy the same powers, privileges, and rights in matters spiritual and temporal as other parishes in our archdiocese, in accordance with the prescriptions of canon law. Given at Archbishop's House, Shillong, under my seal and signature on the 4th day of March 2024. Signed by His Grace, Most Reverend Victor Lyngdoh, Archbishop of Shillong, and by the Order of Bishop, also signed by Father Bernard Lalu, the Chancellor of the Archdiocese. The villages under the new parish of Mautawar, Lom Mautano Mautawar Sub-District, Baningkong, Kaumsao, Baan, Lyngdoh, Balai, Mautawar, Basau, Maukenro. Mausietnam Sub-District, Baningkong, Mausietnam, Baan ng Kolo, Balai Lumhe, Basau ng Koa, Basan Jatham, Banri Umpling, Bat Banyaw Umprau. Pada biji jungi sepuluh sesen yang appointment letter Jong Parish Prince Batamai. Years of Shillong, Archbishop's House Shillong, Jingim Parish Priest, U Victor Lyngdoh, U Archbishop Kajalanamba Shillong. Da Jingim Ublay, but Jingibit Kaket Apostolic. Jingkublay, but Jinguku, Yaw Nong Trelang Be Jungi How Jesus Christ. U Reverend Father Ambrose Lamin, SDS. Hakani Gishti Ngatungipi, Kumunong Sharai, Yaga Parish, Jonga Saint Anne Mautawar, Shillong, East Khas Hills District, Meghalaya. But nga ITP Yagjing Sharai Bapura, Jong Kimin Sim Baro, Kibahakani Parish, Rinkat, Bat Baro, Kibor, Ki Iktier, Ki Kamram, Barkajimatoy, Katkum ka Ain Balang, Barkidustur, Bajudan, Hapo Kajalan Namba, Shillong. Nalor kata, ngan Phin kam TP, Yagadi kam, Hakhat Nyotrik Ulaber, Arjar Arbusam. Phin Tray kam, Yagapor, Parish Priest Jongpi, Nadu Kakhat Nyotrik Ulaber, Arjar Arbusam. Hadu Panapin Dakumay Pan. Laay Hashilong Ringkan, Barkabuhor, Bakajingsoy Kateng Junga, Hakan Ryutrik Ulaber Arjar Arbusam. Basoy, the Most Reverend Victor Lyngdoh, Archbishop Jilla Nyamba Shillong, Badak Hukum Ru, the Chancellor Jongka Archdiocese. Prince Tamai, Utkle Jubanak, Hakamat Jungi Bar Hamni, Unkle, Mubarway, and Umran Credo Shubnasi, Namam U Unsa Clay Jubanak Barway, Nakapanta Jungi Baro. Nga Reverend Father Ambrose Lamin, SDS, nga ngaiskang ba nga pla ya ki baro bala kintup ha ka jing pla ka jingay kumne nga ngai ha way blay ukpa bol baro unang thao ka breng ba ka kandaw ba jong ki baro kibangila banyo I but kibangim la banyo I. But how will you try Jesus Christ? Ukun marway jong ublay, babalakha na ukpa na du kabang jukut. Uba ublay na ublay, uba kajingshay na kajingshay. Ublay basisya na ublay basisya. Yaw balakha, uba omsyang lathaw. Uba kajuk kajinglong tenray kumukpa. Dau balat hau ke baro,
Ubana kabenta jongi kibriu. Bada benta kacik penim yangi. Ulah hir na peneng. Bad ulah Lyngdoh ada mensim bakut. Na kemarin tisuti. Bad ulah lombriu. La salat na ruyu. Na benta jongi. Ulah syala bain habo Pontius Pilatus. Ulah yam melatap yu. Balami pat ha ka balai singi kat kum kijing tho. Malakiu syabne usyong ha kamon ukpa. Bat un sawan pat daga jingdon buram ban bisyar ki bayem bat ki bayam. Ki hima jengu kanam don jingkut. Bat hawen sim khoi utrai bat bai jingim. Ubami inau pa ban au khun. Yau balaman ni buram rengkat pada ukpa berukun, ubala keren dah kini untuk lupa. Bad hak kabalang kawai kabakui Katolik pada apostolik. Ngapa ya kawai kabaptisma nak bentar kajing maaf ikipok. Bad ngak kimi lenti ya kajimi pat kibayam. Bad ya kajingim hak bertai badang wan. Amen. Ngabat kantriang ya kata baro kabla kentup haka ketinu blai ya kabala tho ni ya kabala ai pateng ngapdiang ya baro kijisha syapang gejingen maka akor lombriu manbriu ya kibala penchisha bat hikai da kabalang laha kurukom kabasngoping ni lengba kejingkai kabajulong bat kabadai hok khamtang kitu kibiadai baga jingmaya jong kabalang bukhui Chris ne syapang ki sakramen jongka syapang kejikya jongka Eucharist bukhui bat syapang kejing longkli jong bishop karung Hadin kias ngau ba ram ras krei kejupan nak hangi baro menta kejupan nak bau dei bansai yang kemat cengi baro konang saki kani upor para asisten cubu ban saki kani bat uwei katekes ba dodon katekes ni waj kemat Mentau ni Parish Press batamai ka kam kongsan cubu kan long bau dei syakri jong kaduan amakata usim kani mentau do ayaka sau dong jong kani kaduan ban kam trai bau syakri jong kaduan Kabar kamram jong Parish kanong ban ngap plai kibriu. Dai nong penia sok bat ublai. Ni lami u sendok jong khat jing pla wan syong antu ban kadak jong Jingsuk plai kibriu. Reverend Victor Lyngdoh as Bishop Jaga Shillong da kini kishabi ngai TRP Reverend pada Ambrose Lamin STS mentagasi kan riu tarik
Ulaber arajak besar yang jiglong try hello kani ke parish jog anna bakuat mautawar is khasius ringkat baru ki hak bak jimentoy bala pen sno haka upa baru kon banun sim bakuat amen hey pilayo paris spirit pertama asim jam ko yang kani ko ngakot di Presbyterian bani hanya kemat ngakot di provincial bad away council member bad assistant ban bonai kublai ni kemat khot lam biji jungi bad para Presbyterian juga maulai ban bonai kublai kerpang yi nang tai khot iway sister iway brother nang tai iway lokpa iway lokami iway kon samla Seram kantai we kanaret we kena kantai baret we kena kantai baret once kaman I could play yang Paris Parish pertama. Kiway pat kilabaray kublay hat din sibet na marka por kanam siya pat kublay lot handai gadak asin bangi kublay bangi penyanghun yau Paris Pres pertama ram ros lame Very good. Very nice. Very Kasam Shispa Katkorsan Kawong Naba Utrai Ulong Wabha Kajinge Jumu Kane Junam But Ubat Yalaka Jinkular Pateng La Pateng Kopaya Jamublay How Jesus Christ Nong Pananchangi Ringa Kakatin Jamublay
but nakaliang jongo Milton Zonda SDS Superior General Jongi but ki council jonga ki Salvatorian ki padar ki sister ki brother but lady ngashim ya kanekala ban yek saki but kumjuru ban ai sngomo ya blai takindra but ya piwe nakabanda ka parish temai jong balang Catholic salansar but kamtame nakabanda ka parish temai jong archdiocese Shillong nin kong ning sabe ngapin pa ka Jingsuk ya ka krau ye ya blai takindra nakabanda ka deka singi krau singi koe ba ngilala man yul lumlam hakane ka si kum ka re ka ekasam jongga parish timai ban yaro ban singongo ban pindon brom ya kanam bar ka kerteng baku jongo ki kam bar ka jinge jongo blai ki pa singa sina hakane ka singi ba ngilayo sakave ka mission bar ka parish timai ka parish mautawa naga benda ka salan Catholic balang salan sal Catholic but naga benda ka archdiocese Shillong ki padar ki sister but naga benda ki wei pawe ban train lang jong kaneka parish timai komu Parangis Jordan balakrku unang sing ka jingeslok Salvatorian uwong what nam shokthai that hadu babaro kinte yawu nom pening do not rest content until all know the Savior. Yang saya pada anak, natang Kadei pada jelas pada, Kadei yang pada tempat. Tahu ni tak peti. Kami dah macam. Siapa kau jamin? Belai trakan ran kerku yang neoke. Malah penkre kerpang yang kena sibu, beri yang kena Parish berthamai. Ai kau neoke, ai kecuma, jimbang jingtiang. Bahkan yang Parish berthamai kan kiwira, berpenya yang kecingin, yang kiprabengin. Banyak orang kecingin teri, kecingin kecingin kawai. Kau kan rat ngai ti basbon jomei pani kani lau Kristus jeni kacing kerku jom play badan bopa kon sem khoi kerku ya pi baro da kacing kemen an od yang ke luar ya ba mi sep kun kacing ma jing bang jing tiang agar pani Archbishop Parish priest berthamai berperim badi bigger bagi ni batlang bani audio king so ha ya thapti lang Ay, presiden Mayo. Presiden Mayo tiang berbuat. Anjero seguman lakapon. Kabrom hau pabru kun sim kun. Anjero penembram man lakapon. Kabrom hau pabru kun sim kun. Anjero pesenguman lakapon.
Ka buram hau pa bro khun un sim khun. Yeroi mi Jisu. Yeroi mi Jisu. Ngai nam mi Jisu. Ngai nam mi Jisu. Isongo mi Jisu. Isongo mi Jisu. Isongo mi Jisu. Kaman ke para bi hagani kan opai singi. Kede singi kede por bangin singamu yau try. Pi mistep menem step arji lawaji ke slap. Handre play wai lat engi. Man play dak jik man ya kede Parish klandam kenu jik betit. Hatu kene kamdei semoga jimpeni dak wasai jong Chris. Jimpeni dak wasai jong play ya kaman ke jong ya kene Parish pertama ke jongi Kadei. Ublay iye ya kene Parish. Ublay iye ya kilong yi kilong san. Ublay iye ya kilong tray balang baro. Kiba tray shitong. Me labat singi. Nabanta pen kraw ke burong jong ublay. Tikum ta hagani klip man. Aturwa hame ku Jisu iye. Ya kilong yi baro kibaran hagani ke Parish jong mautawar. Kenran ngaturwa hame papang ni besitong. Rakti namar bang ni ai ngo yo blai ya kene ke singi. Komen ke para bi. Kene ke singi kaman sa kenau shi junom kembang ifara Parish priest menem step hagaba ipinian sabhayangi. Man sa junom haga history jong kebalang haga history jong ke Parish mautawar. Namar menta gila yo ya ke Parish Thamai the Saint Anne's Church Mautawar Parish. Habas dang ngakwa man penpau ke jesengu ya uplay dragon rat. Ubala penya ike baro katkum ke sandur ke jengu. Ngadak dari jesengu sa sin biang ya Archbishop i jongi. Iba la play ke Parish bala ai ti hangi ki falsa batren but pel khamtiru hanga by Father Michelmon yakani ke Parish. Ngadak jesengu ya Father Vigi jongi Father Richard Majau Tracy Tom Por happening ki kam ki bun lawan barapor banjingo ya kani kathai kani kejaka ya kani ke Parish senguru ya ki Father baro po ke Jingalam jeng Father jong Archbishop jingi ke Korea jong diocese kumjuru ya Father telespor nonglang Parish priest jong maulai baja baro ki Father kiba tray Parish maulai kitu baro Father kiba juan man la kasi ublay siya kisem si jongi sang ni siya po Parish mautawar na kermen ba nga kintu nga kerparu pada makiya peteng ya kani kacing a jongi ya Jisu ya kayu Kristus ku ya ki para Kristan ki jongi para bagi jongi ha kani Parish jongi hang ni apo mautawar Parish paro ki mana bha ki jongi man belong gini ke para sengi jawa Jingsuk. Tuinya duai, ablay dah gini ke settlement pula melabu apa yang ia jikit mau jisha shitom jongmi. Tiap yang iman buram yang kami kesenam jongmi. Kenapa nyawa para boy kisah jong ke Jingsi uspa. May we must share junom la junom. Amen. Bangun clear untuk yang jadi ko jom mulai. Anjero sungu man lakapor. Anjero penan burong man lakapor.
Anjero besenguman lakapor. Kabram hok pa rukun si mukun.